Love and High School Debate. My name is Lydia Ewiase. I'm the headmistress of St. Jerome Senior High. And first of all, I have to thank Love FM for bringing this program. We know that we, the smaller schools, unless Love FM, we can't have this opportunity. But with you, at least people will know that smaller schools too have got talents. And we can equally perform like the big schools. My debaters, you cannot underrate them. They are equally good. My masters too are equally good. But sometimes because of limitations of facilities, people don't know what is in St. Jerome. But now, I think with this debate, people will know that St. Jerome is also part of the schools in the country. As a deprived school, it is only SIP that have been sponsoring us. But now, as Love FM have come to our aid, we know that our students even will beat TEPA secondary school. I'm sure of my debaters, and I'm sure my masters too are living to expectation as any other school will produce. So now we have the full encouragement in our debaters that we are going to lift the first position in this contest. And then our past students too, they are helping us a lot in terms of support, though not huge. From the widow's mind, they are doing what they can to support us. In terms of results, if you look at St. Jerome's results, we are one of the best schools in the country, especially with Ofinsu Municipal. There is no challenger in terms of academic aspects and other areas. We are selling, and I think the municipal, the district, they are all proud of this school, especially the chiefs. They are also proud of the institution. So once again, all the sponsors who are sponsoring this program, we thank them, and we see them as a blessing to this school, because with their efforts, we know that our school will go beyond the marks. And now we've targeted that the sky will be our limit. So we know that the package that is spelled out, though we don't know, but my students too are hardworking and they want to receive the best prize for St. Jerome Senior High. Thank you very much, and may good Lord bless you. I'm your film, said the Munya Monum, Yamia, Yawada Ebe. Yawada Ebe. Nana, yes, Yawada Ebe. Yadianichim. Well, a German so mammy, I would just see pa. Gorona, Casa, Gorono, Ibodiano, Obano. Sadana Masia, Mamma, Yabako, Patocronia, Agora, Patocrobea, and that your woman was a Condem. Metro Mine, the Metro Mine, I sent to me. Condem, when my phone say, I'm so Yawada we be dinner. Yawada very good now. Jache, I will bosom trick once. Yeah, only be dinner. But Jachu Krumwani could judge. Okay, say Jachi, and the money Jachi. What they say, yeah, fine, you have 5 just. Oh, with my father, so so did you, sir? There was a master cross minimum. Is it Quantasia? No, I can see maybe Shani of Fatus Hayani, a simple. I'm a kind of Sunny never connect my come. And a judge for Yabo. Nana Yabiba, Condem over, Nana Yabiba, Cofijima, Quaneva, Aduagrono. I don't know. Ovano, and yes, it will free shop bantam. So much at the sober. When I am going to check,
Condem mo security man be. Yawa de ya ni bi no. Ochechi yawa de ya. Na de so be bodi ato so. Echa ya memenda na da chikosi na da chidwada. Tere konfo ye bi kan. Obi afane game. Bodi ato so. Mo obi afane game ho. Yes. Obe benya ho ne benya ho. Ana da to so benya bi. De to so mi oni ade. Benya bi. To so mi no so. Ejaman so de na de take ejaman so. Ejaman so de say Emmanuel wa bro chere ne ha nyina mo ko twepra. Yati. Ya da masete. O wa tri bo. No bro. Ya da mo fra bro chere mra. Mama kreme no bro mama. Eyenu de ye be say o ye be stomu jachi gidi. Ezo na ese bubomu no. Enso won kwa ye be chere. Ye be chere. Ya de fo. Wo be na maka. Wa wo so ya so fu wa so wo hwan ye obi ode ne ga be kwa. Ya bori dua. Ya da so. Ite me me kwa cha dry. Mate. Obi so ntimi kwa ne ga mete. Yate. Ya gala anu. Ya gala anu nyina ga no. Eno bro wa mo kwaba. Na what to say? Oh, kasa kakrama ye. Why? You mpacho fi na bai. Mpacho fi bepoa. Okay, mpacho nya mfi say. 38. Oh, yes, I buy akra. Nice. High Nsra 104.5. Ewiase Nsem Jumedian Friday edition hosted by your man Evangelist Michael Entry Condem. There now the buy into way. Mpacho Madam Fugusu Beman na try. Beman your friend say to was a shas and see my Bema who na try if any kojima. And I'm Madam Fugusu now who na net tonight. Men try. Tana Nsem ba na me de way. Nti e woman ana me ko e woman na beto say one me be. Eda. Ti me ba me mu hye me pa na chesa mpopo. To was. What a Bema no I didn't feel say. When I turn it, echo for yes. Confine night. Krubeso. Bema de men Fakrana manana on fanning pick a crana na cocorona. Untimin case ye my Vantias and the cocoman nufano. Only Bema now worry in fee and night. Echo fina. Krubeso. Me pacho before. Before one, a woofy. Me pacho me angasa me free woofy. Me free boa sechi. Nanan is all called obsession. Pacho me free boa sechi. Boas Krubeso. And anything. But the infant is a boss no free. Pacho boasi. Okay. And now, Ukum free before. Me pacho. When you come on, I'm going to go. Men and a minuaso. Minya Bema sona. Echo. Wale ho. Okay. No, I never was in my ban ho. Okay. Oh, be poor. To burn. No, who ben. And I'm Madame Funus be whom Beman. Okay. Now I'm try. To me, a woman I will a bem. This a benam in the way. Okay. And see a woman I'm coaching. Me buy an autumn day. Namton, a morning one, and the other day. On a mouth, I buy an enemy Dimitra. Let me uncle send Dimitra. Oh, do ya? Me patchan. Okay. Nti one na tena ye no edi beye sei na saa subo de ye bekọ se hu se bibiasi ye nhwe mfie dodo se na saa de no start Bene tan de e ba ya na ma wo ma din ka ma wo he no be ma nti wo ma na wo ye saa de no wo ma na ya na nke mpe no ya na mete fo pese wo mu hu bia yes bi ni months bi one na tena di se ansa na san wo hu se wo koto no wo ba me ba cho wo ma dada me ba chan say we ka wo le to so miensa to de say ne be ware no me de miensa ne be ware no 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 so wo ma say won ban de won ma me ho won ma me ho wo be po ho okay nti wo de ma miensa ne be ware no man de man fo mama we nkwa na me ne ba we no yo ba panya na sese mpanyfo mi no ho ansa na we atoso we wonya mfie say we afena ko 11 years mfie du ba ko faze wonya mfie du ba chan na de ne be ware be ma no ba chan enna to aso free ho afi wo ko achima baaye be ko achima baaye na Nhyira wa fa no no afa no okunu na fa wo ba no afa ba no timba no mi akra wonya mfie du ba chan okunu mfie sai ba chan mfie de mi musai ba wa hwa obechen on chem na minim ni eji no
fancy be 30 to 40 years 40 benya ba 35 do betimenya obenya no afa kra wanya mfiedu mpa chan da bi o senko wo fa na na wafa no kiremu yi mamati fontias ukoto so wo fa no mpa chan ukoto no pa chan ukoto so wo sen no so ana wo no yanda na da no so ana wo de ne tare ne hene ukoto no kiremu to bo ase to bo akra na da ho da hene fa wada katamedo mesom kata ofom na medina to so o ma na se no ma da so ti na me ko dwa ha me ba mbeto ye me ko chwa ba mbeto se wo fa kra no ka se min ka wa utimi achire mu aka na na ede ba bia wo de nam no ete fo mo fa ncheme nyem na me ma ne nkasa na uja na no atwa ne pe uja na no atwa ne pe eza am nkomodi ne nya dentist se guide ne kakra me pa cho uko achima uba fie brebe me feel mitimba 4 and 5 o'clock 6 6 edana obeto sa na uba fie be time be fie be 6 enimre nonsia mpachan ena obaye na ye den dem obi ani fie ho na wura dem be se wo ma ye pictures kakra be ba na obi efie o de me nkwa na meti ho no na me ba no wo mi no hyedem na be pieso mo amu fie na mo handa mpachan handa ndi nipa ni fie ho de o fie on de otonsa ai wo fie ni Nhyira FM ntimi nkwa na meti fie ho tinipa mi no me fansa mo fie de na wote wonu otu de fansa me ye na emi na ti ho wonu otu na kame tu bae na wura dem no na wo wura mo ndika no ke wan bo mansa ipa che de me ma mopu obi ya na wura mu ipa chan na wo hunu de hu se wode ne be ma shamba na se afena no de sha na wode ka de ase no de ase tu ko e na tuem ipa chan asempani na ena no yende na dan sudin ana na odi agro me ba ya de na odi ashema ase no so o buni pa ko ba chese o ma wi na ma bi wi ntin be pieso ti pieso de o mo ansa nya hwi bi ti pieso me mu hyeme na me hu de me nti na me ko betri nti afa de me de yawo ena me twu to so bodu ya se o ma ba bi se me hu de menka na me bodu ya se o ma ba bi sika ena me bo antonya ma se o ma bi sika nso no are no adwene na abo afo mo ana na me hu de menka fisa bro me so wura ho sa na wo okay me pesa wo ma ye picture bi tama wura ma wo hu be ma no oba no na kwala ne da ho no da no so ana na o ma ye bibia wie no oda ne nchen ana na sti wo mu wie me pesa wo ma ye picture ne yi pa me ya de me copy so no na akra no da nchem si oda nchem na oda nchem na ne be ma oda ahye chese ba efa ba ku bi banchi da hobo enu bia ho wode ne nche mato no de be ma na hye to de afa kira hye na ne hosa ne se eda so hyem e pa chan won che da ntwim firim ba da so wo ma wi nto ma ye mere me be hu etimi ye na otu firim enu otu firim pa chan Jesus Christ agora wonye mfie du pa chan Ewiase be mu ne wo sesi ei Nshyira 104.5 FM to who wan to free mu pa chan ena ya dai e pa cho enu na bofa wani so no emi hu de me hu popo me wo so sai wo tu yare na ho popo ana sai me beto so ye mba ne wo ye oba ne sam ye se me hu meti chese me hu kwan a me hu bi wo ebuso mu da me hu sade ni da Jesus Christ obi ebe wale me maami ana se me maami kunu ana o bi se me hu bi da ti be hu me da popo ena me de ye sa di bo edua no tu ho na wo de o pa wo ho na wo transform me na me so pa wo ho me shatade ena me pa me so o ma ba bi esika o pa wo ho na do to see from me de na me shatade na se ne me je say o tu no na o me de na si from esi from sa na say
na wo power to ase mpa me to ase na o kan say me so mo ba bi eska ayi antonku wa ngasa mu da ho adwene no ye adwuma correct pa for to nim pa she dey bi Emumba. Ayensa. Ewiase yawo. Cheze ndo kwa fluwa. Uri flake kame basisi ya. Bosa wa fowi. Adame humu bia na makai ka no e frɛ fansa betumi komu no. Edua ya heba tonic. Ene edua ya malamix. Ena mo ya ware asotwan. Ada obehu ye ne yensa dada ye komu sa. Ye di odo sa no. Hey. Malaria pata pa bia etsin ye fie ha. Edua ya heba malamix. Netumi tu asekra na ye hu ya ye den no. I'm a prophet can see Jenfi. Every time I saw the oil in one so be a bedja so a power spiritual protection oil. I did to manage my bono a bride so. I also banner beji oil be now so the cobo home by so our bridge who control Cote Nigeria, South Africa, any country. Wa uhia bambo bia no betan beji oil be especially will be a no man down so a Friday bit a case. Na ibu he di abusuan so obi won so di wa unipa no so ohia sade we bi so di bidware 14 days we di dware du won so mu dware ene nkyene abodi ni bi di dware pe yare di kro di na ba bidwane niam bible mu nsem ene niam tumi wo mu nya kenkan egu so ene dey oil I boban na nyame na maso na mji adanse tumi za for say wo Ghana ha wo aburuchire wo control mu ne o mamman so a soma obi na wo mara Nhyira FM oba ne sabeka bi anase Accra Agauli ho nuclear station won sabeka bi anatechi mai Thomas on sabeka bi anakumasi how the frame number ne go ho no me number so go screen as frame e bi opebia metimi post dia bro o Canada or UK or US or Germany any country I will be an over frame ya me am nkura no do sika no bibia kan e betima ko post ya ne ma ne mu dia opebia e betima ko post bro me wasamene wa ha betima ko post dia bro na me wo cream no so wa and also probably betima ko post dia bro no so spiritual cream ni si neti ni nyina opebia on sa betima kan na rade na so power je ne fa ho die me da wase rade nka ho so wo team na baba obepebi dia ko bo ho ban na wo Nhyira entra ma wo nsam fa wo je hana manis ene bia se yi ho wonam fo no manuanom mu abusuan mu unim ne ekoso uhia bambo yente bia na betimi so fo na kosia enti uhia items ni bia so betimi wisu na abo ho ban wo Nhyira so ne me ye rade nka ho bye bye. I'm a prophet can see Jenfi. Every time I saw the oil in one so be a bedja so a power spiritual protection oil. I did to manage my bono a bride so. I also banner beji oil be now so the cobo home by so our bridge who control Cote Nigeria, South Africa, any country. Wa uhia bambo bia no betan beji oil be especially will be a no man down so a Friday bit a case. Na ibu he di abusuan so obi won so di wa unipa no so ohia sade we bi so di bidware 14 days we di dware du won so mu dware ene nkyene abodi ni bi di dware pe yare di kro di na ba bidwane niam bible mu nsem ene niam tumi wo mu nya kenkan egu so ene dey oil I boban na nyame na maso na mji adanse tumi za for say wo Ghana ha wo aburuchire wo control mu ne o mamman so a soma obi na wo mara Nhyira FM oba ne sabeka bi anase Accra Agauli ho nuclear station won sabeka bi anatechi mai Thomas on sabeka bi anakumasi how the frame number ne go ho no me number so go screen as frame e bi opebia metimi post dia bro o Canada or UK or US or Germany any country I will be an over frame ya me am nkura no do sika no bibia kan e betima ko post ya ne ma ne mu dia opebia e betima ko post bro me wasamene wa ha betima ko post dia bro na me wo cream no so wa and also probably betima ko post dia bro no so spiritual cream ni si neti
ni nyina upe bia on sabe timaka bi na Awurade na so apawo je ne fa ho die me da wase Awurade nka ho so wati bi na obeba obepe bi dia kobo ho ban na oye Nhyira entra ma obonsam fa ho je hana manese ene bia se yi ho onamfo no manuanom mu abusuani mu unim ne yekoso uhia bambo yente bia na betimi ne sofo na kosia enti uhia items ni bia oso betimi wisu na abo ho ban oye Nhyira so ne me ye Awurade nka ho bye bye. na netinai na nyinsa ba na me de wo enti ewuma ana me ko ewuma na beto se wani me be eda ti me ba me mu hye me pa na che sa hopopo to wasi o ware be ma no akedin fi sei bene tane e ko 4 years konfie nai mpachen ku be so be ma na de me no fa kra no manana on fa me pie kakra na kokro na ntimi nkasa yi mai wanti asa na de kokoma nufu ano oni be ma na ware mfie enai e konfie nai ku be so be pa cho be poa wa na e ho na wo fi be pa cho mi ngasa me mfiri ho fi me firi bua sechi na ne so ko session na pa cho me firi bua sechi e bua se kru be so ana enidi ore mfa se boase no free pa che boase okay ena ukunu no mu ne free bepoa be pa che onde ne kroma na mu nyina na mokotena ho me no na me nwa so me nwa be ma so na e ko Emodi ampa ha Nhyira 104.5 FM Ewiase mu Nsem dwumadie no Friday edition hosted by your man Evangelist Michael Entry aka Condem ni mabadwafo nyina ya tenase a enya asem ketwa eja manso wa ha kosibo afon fa kosi wa ha nana ye bi wa ha sofo asante wa ha producer ankasa nana J afi Don Rich ade ko Facebook live YouTube live and Spiritus TV live na bibia etwa kama ansem na ye kana no den I'm den akwa wonya mfie du 10 years ago na papa wonya mfie be aduasanum 35 years and above enti mame obehu ni saa no on say nkakura 10 years enti be ma no yifiri mu saa no moja bi bae na say na nete pache moja ama ujabi ama pache debi okay ubi sa akra no say ede to so say awone na da eno no be pache me bande wanka nti mi be hu ye na bubu sa no say ono ada say no so na da nan mprenan be pache eda na obehu ya woken eno na ubi sa na chire no say mprenan so na da nan yes odi kan na da bia nsana ubehu we say no pache yes moja beba abadada pache cause penya ono wa sina adwini pisa no first time ni moja beba mo ono wa pekwan bia fa so e bia obekini because wo kwachima wo mantem nti bia beba de no apepa bia kama na obetumi krama na nuwa no ma bia emma no effect bia nti joko wuri yende moja bia ma pache debi yemve picture wura dem wono banan reaction to say ono o banan kasa wo swa no ohuru sa wa beto so ne papa dan say na akra no ne yeti ohuru me no metia mu tini yemu hye no ama me fa ba se ka me de boni odwane ye to pay free dem odwane odwane ena papa no so ye den wo beto no so na wo se wonya no hwe pant no wode hye no kai o mo de da on so ba na shem wo se wonya hwe wonya no hwe no hwe ne pant Dabi uba yansa no otu ana otu yansa na oba me ba yansa na omuhu me ba yansa no otu ntu ku be ma no anga sa uhuri mpa chan na fe wase o he no so pants no no be ma no so he supporter na no we shebi o yi fa ho na wo roi fa so yi fa ho kai Nhyira FM 104.5 and we are den o yi fa ho na kra no so she pants ana se no wa wo akra no wa wo awura kra ni de ni na ka onu panyin de o yi fa ho hai amie okayo soni pa bebro ena chae
okay yo so nipa bebro hey 10 years against 35 okay enti ubisa obano o shase free hinifa say den na enam so ma papa no started so wani be dis agro no o shase say enkomode be ne ba woni ne ntembo de bibi ne dada no ana den no ye no asa de ne timi be da woni ne papa no busa na menyum tina me rekoda hospital timi ba na me beto sa busa na say me hospital nyina no da o se started saying o kan de na kire no nkomodie ya me pacha bande busa no pacha bande busa no wanka on say ya na nke start e bia ma me yo say nti ya ye say e bi o to ade na ma na ni kan ho e bi o fa ne sini na so na bi o no na dware no no de ne sakwa di ka hye na say ana say started from him fasa pacha ba ya no wanka njem say wodensa ewo na wanka sa woni wo mote no unhunu ye bi say okunu ase wo nya kwala na oni bi ye bibi unhunu actions bi sa pacha mi wa say eye no wo tietia no na say wo tan kwala pasate tan kwala wo tietia na kwala no e ka kire say o ka so oni bi ye bibi na no on pese obeye na o started tan no ana say say na o fiti tan sa a tiny free dia so na ne gina dia so the first no wonya ne sa e kire dia na say wo tan nti akwa no busa na no wonka de be ma na wonka de waye ni busa na chi o ka kire me say sen ne papa mi ni won wo ye no nti mi ni won mo ne da na sana kwa mpacha kwa na ka kire me o so won ne that first time o ye den because penyina wonya 35 plus ni akwa wonya 10 years akwa 10 years esa kwa na no nti ye den wo de bibi fifa na ho ana say no ye no mpacha sa de me musa no ye bebi sa akwa na nkasa wo ha na wa kire ye se de enema no esi ekofa momma akwa no mra mfa akwa no mra na ye ni nkomo kakra na ye hwa de because baby anema ekeka ko no anu odi yipa ye de akwa na betie for twan yesesi a ebra Facebook live no Nhyira 104.5 afi YouTube obeba be hwa kola no saa na afi ubetumi ba Spiritus TV live na yemfa nyema bi ncho na hwa kola ketwa yese bia ne humpo susu ye wa kola bi wa 10 years ba ne ho susu to beka say bia ne to so ana bi we de ye nel but I can't think far. I can't think madness. I can't think madness. Uncle Sam, Dr. Mensa, what Dr. Mensa in back clinic na no. Na wono yen what ye do me. Hey, oba, say your friend Dr. Wonder. Yo sorry yo, Dr. Wonder. na net na me try na Nsem ba na me de wo ye nti ewuma ana me ko ewuma na beto se wani me be eda ti me ba me yemu hye me pa na che san popo to basi o ware be ma no edin fi sei me try de e ko 4 years konfie nai ku be so be ma na de me no fa kra no manana on fa no pick akra ana na kokoro na untimi nkasa yi mai wanta sa na de na kokoma nufu ano oni be ma na ware mfi enai e konfie na ku be so be pa cho be poa wa na e ho na wo fi be pa cho mi nkasa de mi mfiri ho fi mi firi bua sechi na ne so ko session na okoko pa cho mi firi bua sechi e bua se kru be so ana ni din odi ore mfa ne se bua se no free pa cho bua se okay ena ukunu mu ne free be poa be pa cho onde ni kru na mu nyina na mokotena ho me no na mi nwa so mi nwa be ma so na be ko wa wale ho okay no ayi na me ho bua se no ma me ba no ho okay ewo be poa Tiben na hu be ma na madam funu so be hu be ma okay na me ne try timinte wo ma na wo ebem ni se be na me de wo ye okay enti e wo ma na me kochima me ba ya na oton de na me tonton e mo ni anwa ani ade onu ne ma odwetra na wa na ba ya na mi di midwa na mi ankasa mi di midwa
Oduja. Me pachan. Okay. Nti one ne tena ye no edi beye sei na saa subo de ye be kose hu se bibiasi ye nhwe mfie dodo se na saa de no start Bene tan de eba ya na mawo madinka mawo he no be ma nti wumana oye saa de no wumana na ya na nke empeno ya na metefo pese o mu hu bia yes bi ni months bi one ne tena di sei ansa na san hu se wo koto no wo ba me ba cho wo ma dada me pa chan sei we kan we to so miensa to de sei ne be ware no me de miensa ne be ware no 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 so wo ma sei won bande won ma me ho won ma me ho wo be po ho okay nti wo de ma miensa ne be ware no man de man fo mama we nkwa na me ne ba we no yo ba panya na sese mpanyfo mi no ho ansa na we ato so we wanya mfie sei we afena ko 11 years mfie du ba ko fa so wanya mfie du ba chan na de ne be ware be man ba chan enna to aso free ho afi wo ko achima baaye ko achima baaye na Nhyira wafano no wafano okunu na fa oba no afan ba no timba no mi akra wanya mfie du ba chan okunu mfie sai ba chan mfie de mi musai ba wa hwa obechen on chem na minim ni age no fanze be 30 to 40 years 40 benya ba 35 do betimenya obenya no afa akra wanya mfie du mpa chan da bi osinko ofa na na wafa no kire mu yie mamati fronti ase ukoto so ofa no mpa chan ukoto no pa chan ukoto so sen no so ana no ya ndana da no so ana wo de ne tare ne ukoto no kire mu to bo ase to bo akra na da ho da henefa wada kata medo mesom kata ofom na medina to so o man ese no mada so na me ko dwa me ba mbeto ye me ko che ba mbeto se wo fa kra no ka se min ka wa utimi achire mu aka na na de ba bia wode ne nam no etefo mo mfa nche me nyem na me ma ne nkasa na uja na no atwa ne pe uja na no atwa ne pe eza am nkomodi ne nye dentist se ye guide ne kakra me pa cho uko achima uba fie brebe efie mitimba 4 and 5 o'clock 6 edana obeto sa na uba fie be time be fie be 6 enimre nonsia mpachan ena obaye na ye den dem obi ani fie ho na wura dem be se wo maye pictures kakra be ba na obi efie o de me nkwa na meti ho no na me ba no wo mi no hyedem na be pie so mo amu fie na mo handa mpachan handa ndi nipa ni fie o de o fie on de otonsa e wo fie ni ntimi nkwa na meti fie ho tinipa mi no mfansa mo fie de na wote wonu otu ntimfansa me ye na mi net ho wonu otu na kame tu bae na uwura de mo no na uwura mo ndika no ke wan bo mansa ipa cho de me ma mopu ubi ya na uwura mu ipa chan na uhunu de me hu se wode ne be ma shamba na se afina na wode sa na wode ka de ase wode ase tu ko ene tuem ipa chan asempani na ena no yende na odan so din ana na odi agro me ba ya de na odi ashema ase no so o buni pa ko ba chese o ma wi na ma bi wi ntin me pieso ti pieso de o mo ansa nya hwi bi ti pieso me mu hyeme na me hu de me nti na me ko betri nti afa de me de yawo ena me twon to so bodu ya se o ma oba bi se me hu de menka na me bodu ya se o ma oba bi sika ena me bo antonya ma se o ma oba sika nzo no are no adwene na abo afo mo na na me hu de menka fisa bro me so wura ho sana wo okay me pesa o ma ye picture bi tama wura ma o hu be ma no oba no na kwala ne da ho no da no so na o ma ye bibia wie no oda ne nchen ana na still wo mu wie me pesa o ma ye picture ne yi pa me de me copy so no na akra no da nchem si oda nchem na oda nchem na ne be ma oda hye
chese oya ba e fa ba ku bi banchi da hobo enu bia ho wo de nchema to no de be ma na hye to de afa kira hye na ne hosa ne se eda so hyem won se da ntwim firim ba da se wo ma wie nto ma ye mere me be hu etimi ye na otu firim enu otu firim Jesus Christ agora wo nyem fie du Ewiase be mu ne wo sesi ai Nshyira 104.5 FM. To who one to free mu. Bajan. And I had a. Me pacho. And na bofa wani so no. Emi hu de me hu popo me wo so. Say we 2 years na ho popo ana say. Me beto so yem ba na. Wo ye oba ne sam. Na yes me hu me tiche say me hu kwan a me hu bi wo ebuso mu da me hu sade ni da. Jesus Christ. Obi e be wale me maami ana say me maami kunu ana o bi say me hu bi da. Timbe hu me da popo. E na me de yes ade bo edua no. Tu ho na we de opa wo na wo transform. Me na so pa wo ho. Me shatade. E na me pa me so o ma oba bi esika. Opa wo ho na do to see from me de na me shatade na say na nye me je say o tu no na o me de na see from see from sa na say na o pa to ase pa me to ase na o kan say me so mo ba bi eska ayi antunku wa ngasa mu da ho adwene no ye adwuma kwalete pa photo nim pa she debi Emumba Ayensa Ewiase yawo cheze dogwa afro wana ure flake kame basisi ya Musa wa afro we adame hu mu bia na makai ka ro e frɛ no fansa betumi komu no adua ya herbal tonic ene adua ya malamix ena mo ya ware asotwan ada obehu ye ne ye nsade da ye komu sa ye di odo sa no malaria pata pa bia etsin ye fie ha adua ya herbal malamix netumi tu ase kra na ye hu ya ye den no ena adua ya herbal tonic nso ama ya hyehyɛ kama especially my wife she say okwa fichira on so fa bi mu I can see it is a monum na sesa da be na mbasa akoto ofra be no na yesi ye be ma na sansa wani abre e wo pharmacies chemical any herbal shops dodo pa e wa Accra power specialist herbal clinic domi born again any GCB bank no na di hwani mu Kumasi Ewiase opposite Josbro filling station Takradenso Anaji Estate Customs Road Wobe Anakasa usano ohuru usa wabeto so ne papa dan se na na akra no ne yeti ohuru me no metia mu tini ye mu hye no ama me fa ba se ka me de bonu odwane to pay free dem odwane odwane ena papa no so ye den wo beto no so na wo se wonya no hwe pant no wode hye no kai o mo de da on so ba na hyem wo se o mo nya hwe wonya no hwe no hwe ne pant Dabi uba yansa na otu ana otu yansa na oba. Me bansa na omuhu me bansa na otu. Ntu ku be ma no angasa uhuri. Mpa chan. Na fe was o he no so pants no no be ma no so he supporter na. No we shebi. Oyi fa ho na wo roi. Fa so yi fa ho. Kai. Nhyira FM 104.5. And we are den. Oyi fa ho. Na kwa no so she pants ana se no awro. Akwa de no awro. Awura kra ne de ni na awuru panyin de oyi fa ho hai amie okayo soni pa bebro ena chae okayo soni pa bebro 10 years against 35. Okay, enti ubisa obano o shase free hine fa say dey na enam so ma papa no started so woni be dis agro no o shase say enkomode be ne ba woni ne ntembo de bibi ne dada no ana den no ye no asade ne tim be da woni ne papa no ba che busa na menyum tina me ya koda hospital ti be ba na me beto sa ni busa no say me ko hospital nyina no wona no da o se started saying o kan de na kire no nkomodie ya me pa chamba ne busa no pa chamba ne busa no wanka
on say ya nan ka start e bia ma me yo say nti ya ye say e bi ototo ade na man na ni ka na ho e bi ofa ni emu odin ha ye Nhyira 104.5 FM and Ifiada Friday edition. Yes mu nsem ahuhuru nsem a wahana no odi ye pa na enne enya asem ketwa ye hoho kesi obesra ye na nkasa ye nua jamanso ogoro se ye de nanim anya agro tini nua no mema se nyo no nkona so wa fi ovoro so wa papa ba ku bia wa ba nya agro e friend Dr. Christian ono so Sara mu du fe na battery so me se be mani munya mo de abeta e chi wa enya asem ketwa kra evergreen chemist e hona owo edum pz omo na de eye kellet on say spray no mosquito spray no kellet omo na e de sa product no eba abontin evergreen chemist omo na de buy na doctor na mu wa hanne a obabu echidom nya asem kitokra Dr. Ernest emu akwa aba na Dr. Christian rather emu akwa aba papa so obabu echidom ma bibi etimi koso kama na atiefo busuafo nsem na no odin akra no wa ha abafra no wa ambaso oba Facebook live na obehwe woni so ade bra YouTube and as so TV no nehwe se akra wonye mfie edu kite na Ewiase ya abara a design kasa kakra mbajo mic ne mena no pa ma menyesa nze nya dia ebefa mo correct so funya misa pa confirm sa na hwe settings ni mai afa me say ete for bra na for ni be hwa ade bra Facebook live na wa be hwe bia be kasa condem na nu aka kola no ye wa kola bi wa oso osa onyini but mfansa ne ho soso ne mu ye du eno ho na we no ente sa ti udini wa onti ase pacho ete say yo obetimi a kire ye bibi kakra ebrebe na papa no ana o kade asem na kire mention asem because uso ahwe anu antimase o papa kade na kire wo ma ho kwan a one wo edai de asem no ka kire na to ka kire me se hwen man kan kire binya sam ka kire mama obepam afifie ho sana papa ka kire wo na o started say one wo edano o kan bibi kire o se bia obeye bibi ama o bia o meye u sei na ototo bibi ma o na wani je hu so be ya na say o started ni say but ka kire me say o ko be to bibi abehwe man kan kire bia okukuru mo be to bibi abro pachai enti eda edinka ya one wo eda no ono da wo hefa edem o ma me dem ho ana wo do ko baabi edem ko ma me dem ho okay enti o started say o ma wo ho na o ye wo den chirimu kakra pacha ye na mada ya na wada o koda o di ka koda na wada na onu wa be ye ni sa nti o da na o ya na o ya ohuru medan na san wo ye ya o di o ma bibi ma onu ma na ma nsu ana ma drink bi ana ma aduane bi di ka di na ma woni kom da na o ma me hwe but o koda ho ana wada bachai ya o suso mu onu di agro miamia o sa ma bachai okay nti oti woni na woni wada na ono da uhui meti me no mada ya me sole na wayili memu o pasa o sore kwa na wayiri mu so ma on sore nti o hwe ma sisi a o kai na dodo se na sisi a o kai ni nyina o start so no da no da dodo be se maako mienu miensa sa ko no dodo be se 4 Imprenai on na first one na it say what yaw moja by ono da first and say na etie ya ana say enhyeda nya ya sa na ya moja by ana moja wo ho ana mapo papa be ma na ho moja ma ho moja bia wo
yɛnhwɛ ɛna no ɛkɔ so sɛ woda kɛtɛ no so na ɔda wo so ana ɔtam wo si ne so ana sɛn na ɔma wo kontru hɔ sɛn na ɔyɛ wo meda kɛtɛ no so na ɔba bɛda me so ɔda wo so wɔ kɛtɛ no so pigya wo nan na ɔde ne bɛma no awura wase ana sɛ woda hɔ no sɛn na ana because sɛ wosua ntikyi sɛ ɔyɛ yɛ nneɛma bi ansa na ho kwa atima bi sɛn na ɔyɛ wo a woda hɔ a na ɔda wo so akɛkɛ onyini sɛ bia agro bi na ɔne wudi ana ne bɛma wura wo ho ankasa Bachan. ne bɛma wura wo ho Bachan. Simpani. Inti first one na eya wo ya said na wo kan na ade na second one wo saka so be sa ye bi mu wa enjoy na wo sama na ye Eya me pia no wa so me. O pia sa wo kwa no wa so mu. Bachan. Ade no wa mo ma me amane. Ona ka transition manka. Ose hwa no wan kan kire wo maame. Bachan. Na won so ye wo ya no. Say ye wo ya. Nti say wase menka wo a wote ya wo ne ade na ade na wo nka. Na won so wote na se wo nka. Eya be kan wa so le freedom ho. Okay. Oka se bia o catch o maame obeku ana obeye obibia se na so obepam wo frifie wo anka se bia obeku ana obeye obibia so obepam frifie so o catch o maame okay inte free me enu me ansa kon dia wo ya na ede se wo te de kakra ede but de ede ana ye wo ya okay for say na community enti yenhwe from there no if you oba ebesi samre no say na papa no te ojejo so no say no oye wo fie o oya jimi say ya no tietia otiatia achen okay for the hono no enti ye pese ye bomode ana yetimi nya papa no na yetimi no edi nkomo yewura akwadwo jima na ye ne ebon nkomo na ye pese mpacho o ahoma no so ye pese nsa ebetumi aka no a hello akati okay yen try nsa be kano na ye ne nkomo ye pese ye hunu se ampa asema akora yike no kre ana se enye no kre na afiyetimi mame membra wo so kakra se de akora yichiri mu sanete mpacho ada me bisa wo se enti mfie bebrebe won sensan ye bi ana se ade bi a kire se bibisa ekoso na wantimi anya hu bibia mpacho de sade me yen hwade se switched off. Please try later. Okay, yeah, try say in Sabekano say was say doing this year. One will be beer cost feel. The who is what yet your crown, what she said, what yet, and I'll be sans. I don't know when you're cracked and out. I know what it I want to make one cat as some crow. One for doing who be busy as a busy because I cried is let me okay, young man say, assembly see we no dear na see actually bim. Oh, me pacho e see na eduaboni woman. Ana me kura me nua ba ma o man ka sam na nche da fisement me nka ntru bia se na ti. Che eduaboni ba no. Ana e koda na e eduaboni mpanyfo e kwotana se eduaboni woman se so mkwotana se ne kasa mo. Na me ho to me nyesa yare na me na no den. Te mkwotana se na mka mo no. Ana omusa me say omudani dwen na wie amka se me koda no buza me se magide nti me we ma se na hwe me ti me anka se magi si agi sei te me ka se magi enton ba ako ana ko suwa kreti na akoko ana omode e ma me na me ba no so do man ska wodwan ba ako na ska treatment teche no akura yin pajan ti ska na wodwan ne so nti anye ne de jiska de jiska no ska no ska say pacho ko ska say ko 7.5 ntimi bi na mini insurance na me di 800 ko insurance na me di 600 time ya nhwam panyefo ne trans cancer asem no me pacho me po fo panyefo ahwen ne panyefo ana panyefo se sei wo hen na de wo hen na kasa ni ho na di oni ho
papa ni ho a osi na nan no na mo transe ye kan panyimfo na transe kan se akora wonya mfie du a obi afa no ye transe aka ne ya gye e kan se empata ama akwala wonya mfie du ene wo maame no omo se wo akora nti omo transe ka se mi ya omo mi da akora na ko hospital te be kan se mi ye no so no akora no obia enfie no amfes ka me do ko hospital e kan se mi ye no so nkora no omo nhwe nkora no says can I and she did my says can be ho ye did to the credit if you to create a rise or in the sika as you confess going abema no way bema no mama okunu krum asem si ye and I can buy and I tournament to contour and I'm catching me and if you want to hand me and I'm hamedan no be ware wo e pa chan me and me dimi dwankasa nti oba no I say na mo bi anwa ya menye scam ne be hwo bi sika krum nyina a hye say dey me ne kwani di credit Hey, Ewiase pa. Waya wonwade. Bacha David. Onwa wumienu. Bacha. Abusuanu no pa. Oya menene ko mikrum. Ama abusuafo ni. Asema si ye wo abusuafo ati. Wo munnim mo. Abusuafo le bi nua baako. Ono ko manka nje no echi na obate no wodi matam. Waya mpa na mo fa umma mo fa baako firi enkan ebae. Tell me for no say ko prema en kasa mu nwan to prema en kasa na mo se de abonu nti na mo so na ko fa sasa na bai de so mo kana o mi bibia Enti me yan try and receive in Sabekana. Angel Dominion International Church and Cancho Prophet Joseph Mensah eye akwapa no kwafo the Bible yinhwemu okobun kunku ni fa no aka ho nyina kyerɛw amane bia da so asase so bia wunya Prophet Joseph Mensah akwapa no kwafo beboa wo you ha no amane nyina fro wo simpofun wo da so abra wonyin fro wo paso otukwa akwa enye what the angel protection oil de aba Psalm 91 Psalm 23 wo boa okenka wia na de sra de be sensi bia na esi wo abra bom eno na nipa nyina agya wode boa onadwuma sema waresem ne akontom nsema bibia timi akoso Bomodia na fa oni kire Nhyira FM security checkpoint obenya Central Market main gate obenya bi ho so mama o Kawrade asem Mr. Peter Enim and committee chairman ono so ofumaso akwa onsabeke meka o say Angel Dominion International Church eye Kumasi etimetim Mas Bola Junction wa na papa odidwuma enya asem keto akwa na Accra amasaman eye Stadium Junction obenya no ho saa na Kumasi nso etimetim Bola Junction obenya no ho saa na nkoko Trado Salvation School so bin sabeka no ho obetimi afre ebra opedu o Germany omo number ni 0696560963 and answer 015213643442 and abetimi afre Prophet Joseph Mensah ankasa no no ankasa so di nkomo na homa yi eso 0554477959 and 0504604122 na Prophet Joseph Mensah ni nkomo yehwese en sabetimi aka owura jima ne na di nkomo japa roofing se men kan twa so aka no nkomo ase anya asem ketu akora so be bodan so pa ma na che ye di chance papa long span alozi ne governance ne tires atima boss de ni nyina japa roofing wo mo na bibia hye wo nsa o se wabo na amoyie na enema nso entuto ye na edan ni nwuna bomoden na ebra na ono me repairs ma na bibia ntumi ya kama ensa aka ewura eni ni nkomo kakra yewura jima Oh. Enti bomode na bra o say or guarantee am for 20 years how be aba mo obesiesi sa no discount so 5% discount awo ye free so aba en so beti free so kuma say ya en wo so beti ma no tafu pankro no eye bonsum ekwan no a eye Kodua Junction hwa na betumi huna na afre ahoma so na no muni nkomo no edan bia wusi company aso dan na se emu bia omosoma 0504888830 0504888830 and 0271322152 Japa Roofing original no mo power specialist eba clinic enadua ya se bra no fa hama ensa yare be na da so obu akra hepatitis B typhoid ulcer hernia yefro be ma ongo diabetes sexual weakness blood pressure e work huku ni nyina otuase am wako ni ntini wode eye cough
ke eba mesha e de aba no eboa na ama eyi e wona frojiri kagiri mema de no be ma opeso bo adwuma mpama ire mu amodi abomodi an kunya bi aboa ma otime gina wona so meet be se du ko adwumu de ahun sampa ye be ma e ompam enye adidie mu nko na bibia tuma ye kama bomodi an fo ni chim o Ewiase oni just bro filling station ena edinhwe no atonsu kwan ya so na ontumi enjew na omwa ma yare bia da osu bia ontu ase ma bomodi an fo doctor ni nkomo ahomani ni 0244 544 422 0244 544 422 and 0200 383 831 na eno aduaya into yare one asma Kennedy digital satellite in control say enyama bia open Ewiase mu bia no na Kennedy de enu Kennedy o Kennedy was bronya na eba no atete nyama no so de aba fom kra watete so kra ba fom a chese oba hu sampa nyama ne da fom kra ti bomode ne fa woni echirem ewo ho was a brand new sewing machine air conditions deep freezers laptops chese nyama bia fine na ne deep freezers nyama nyina no eho na ope fine papa dia for ni chirem ho and se se abronya bebe on se machines are kese ya born dem ya ni home theaters ni ade nyina odi bia ba ti bomode ne bra wo se we ya buy juma yeni what be few no what you trying kakra nti be wona phone ti mo Kennedy o Kennedy o sebra no ntime mo be tu trying kakra so a no akoje na afi wo discan kwa no do ne mani nyina ma o se ba bia benya no de eye simple adum ba bia won family plaza e wa no eye store number 21 and 22 first floor na store number 21 22 first floor na one wo afi patasin so Adum house oni police depot no na eben won so kwa wo shop kese pa wo a won so betumi nya ne mani bi friend number 0244 385 128 0244 385 128 and 0207 65 3031 Kennedy Sebrana Ombo Yansha say in Sabeka Papa is currently switched off. Please try later. The MTN number you are calling is currently switched off. Please try later. Mami, enti ya je mpata mamu. Ska say mpata ni nyina akosi say. Pacho 7.5. Na obana de ni odwan no. Eno no na esum sika say. Meba odwan de na 3 million. Na scan so 3 million account one day 6 million na me so me dey omo pata no dwan ba ko and omo pata ni sika 6 million 3 million enti na se papa no gitu mu se one ne banada ni e kan on kan kro echi na o se echi na kan kro won kan kro me bra se o ka se o pa ma cho phone so se waye ansan wo ja to me se waye ito panya wonya mfinsia aduasa mu ni echi na timi ni akora wonya mfie du adam pre mako 9 awa jia tum se waye bachan Ewiase be mu na wo sesi Ewiase be mu na wo sesi yi mama obi kakra bi de obi nya ne se omu tse omu di asem no mpedifo se o maje petadwa na sika no na odwa no eni ho de omu ye ni sika 6 million ene ma se omu di ehye na se ese odwan sika de odwan no de o ma fa ama no no mu ye odwan sika omu ye ni sika so akra ke 20 million odwan na 600 Ghana cedi no me de man no sanity Nhyira FM Nyebia Eba Center se men kan cho se yare pa te se malaria de wode na dura ba enya asem ketwa kra eye nyebia heba mesha obua kra wase malaria yale no kai na eko afi olusu appetite untimi ni di utadua no wan wonum eye obasa oti kakra na wosu ti wose nyebia heba mesha untimi ni di nyebia heba mesha malaria nyebia heba mesha obua wase general body pain so ni pedua wote ya woda no na sorry afiketemu ana empaso ana ye dendende ama nyedua heba mesha anu odin bra na yemfa entu yare asema wonto obetumi afre doctor na ba bia ope bia to anadodo opetu ba bia to no bia benya bi ba opedodo otua doctor number ni 0558 565890 and 0270 417669 0270 41
7669 nyadua heba mesha obua malaria ale odwane appetite ebeba ma watwe bia nka so se wamu udi na udi di ma ho to pan sa pa didi bibia akona nim kama enti etiefo de eda ho sesia eno no enya asem keto akra na ye bɔ modern asem kensa beka papa na yetimi na di nkomko asem ano odi pa na enso ya bɔ no bia ya bɔ ne bia ye ba ni abaje empanyimfo adwenkyere empanyimfo wa ha kosiboafo watena se waje adwan ne menim so ko park so dia se de enya asem keto akra wa bibi ni jese no kosi wa yefe to bɔ modern ano abahwa kosi na se bibia adam kama sa na sofo asante so ha me ba se sia na de adwenkyere na to aso de amamo. Hey, Monshe, said him. About fan one pass over Facebook live now be show ni so ade bra YouTube and as so TV no nehwe se akura wonye mfie edu kete na Ewiase ya abara a design oh kasa kakra mbajo mic ne me na no pa ma menyesa nze nya de ebefa aha mo correct so for nyamisha pa ko from sa na fe settings ni mai afa me say etie for bra na for ni be hwa ade bra Facebook live na wa be hwe bia be kasa condemn ha na nu aka kola no ye wa kola bi wa oso osa onyini but infansa ne ho soso ne mu ye du eno ho oh na we no ente sa ti udini wa onti ase pacho etesen yo obetini akire ye bibi kakra ebrebe na papa no ana o kan de asem na kire mention asesa because uso ahwe anu antimase o papa kan de na kire wo ma ho kwan a one edai de asem no ka kire na to ka kire me se hwen man kan kire bi Nsem ka kire mama obepam afifie ho sana papa ka kire wo na o started say onu edano o kan bibi kire o se bia obeye bibi ama o bia o meye usei na ototo bibi ma o na wani je hu so be ya na say o started ni say but ka kire me say o ko be to bibi abehwe man kan kire bia o kokuru mo be to bibi abro pachai enti da din kaya wone wo da no ono da wo hefa dem o ma me dem ho ana wo do ko baabi dem ko ma me dem ho ma me dem ho okay enti o started say o ma wo ho na wo ye wo den chirimu kakra pacha ye na mada ya na wada o koda o di ka koda na wada na onu wa beye ni santi o da na o ya na o ya ohuru me dan na san wo ye ya o di ka o ma bibi ma onu ma na ma nsu ana ma drink bi ana ma aduane bi di ka di na ma woni kom da na o ma me hwe but o koda ho ana wada ba chan ya o suso mu onu di agro miamia o sa ma ba chan okay nti oti woni na wona wada na ono da uhui meti me no mada ya me sole na wayili memu o pasa o sore kwa na wayiri mu so ma on sore nti o fi ma se o kaya na dodo se na se o kai ni nyina o start so no da no da dodo be se ma ko mienu miensa sa ko no dodo be se 4 Imprenai on na first one no na it saying what yaw
wote ya omoja by ono da first and say nana etie ya ana say enhye danye ya sa na ya moja by ana moja wo ho ana mapo papa be ma na ho moja ma ho moja moja dia wo yɛnhwɛ ɛna no ɛkɔ so sɛ woda kɛtɛ no so na ɔda wo so ana ɔtam wo si ne so ana sɛn na ɔma wo kuntun hɔ sɛn na ɔyɛ wo meda kɛtɛ no so na ɔba bɛda me so ɔda wo so wɔ kɛtɛ no so ɔpigya wo nan na ɔde ne bɛrima no awura wase ana sɛ woda hɔ no sɛn na ana because sɛ wosua nti gye sɛ ɔyɛ yɛ nneɛma bi ansa na ho kɔ atumi bi sɛn na ɔyɛ wo a woda hɔ a na ɔda wo so akɛkɛ onyini se bia agro bi no ne wudi ana ne bema wura wo ho ankasa pachan ne bema wura wo ho pachan asempane enti first one no na eye wo ya said na wo kan na ade na second one wo saka so be sa ye bi mu no wa enjoy na wo sama ne ye eye me pia no wa so me upie sa wo kwa no aso mu pachan ara no amo mama amane ona ka tsem session manka ose hwa no wan kan kire wo mama pachan na won so ya wo ya no sa ya wo ya nti sɛ wase menka wo a wote ya wo ne ade na ade na wo nka na won so wote na se sɛ wo nka I am Bekan was a freedom. Okay. Okay, say be our catch on mammy obeku and now be obi say na so be pam wo frifie wo anka say be obeku and now be obi so be pam frifie so wo catch wo mammy. Okay, into free me no me ansa kon dia wo ya na ede say wo te de kakra ede but de ede ana ya wo ya okay for say na community enti yenhwe from then no if you oba ebesi samre no say na papa no te ojejo so no say no oye wo fie o ya jimi say ya no tietia otiatia ache okay for the hono no enti ye pese ye bomode ana yetiminya papa no na yetimi no edin komo yewura akwadwo jima na ye ne ebon komo na ehwese pacho o wa homa no so ehwese nsa ebetumi aka no hello akati okay yen try nsa be kano na ye ne komo ye pese ye hunu se ampa asema akora yake no kre ana se enye no kre na afi yetimi mame membra wo so kakra se de akora yikiri mu sanete mpacho ada me bisa wo se enti mfie bebrebe won sensan ye bi ana se ade bi a kire se bibisa ekoso na wantimi anya hu bibia mpacho de sa de me ye hwa de switched off. Please try later. Okay, yeah, try say in Sabekano say say dum the sisia. One will be beer ekoso fie wo. Mpacho de me hu ye na what etia kra no what che se what etia no. E na obi san sa de na woni akra ate na what etia ne sa. Obi san so alle what etia kra no woni me ko no so nka asem kro. One for adwene hu bibi sa se bibi se ekoso. Because akra ni swa. Ti na minim sa. Okay, young man say assembly see we here no dey na esi akire bim. Me pacho esi na eduabo ni wo mu no. Ana me kura me nua ba ma o ima nka asem na nche da fisement me nka nche obia se na ati. Che eduabo ne ba no. Ana ekoda na ye. Eduabo ne be for ekotran se eduabo ne wo mu se so mkotran se ne kasam. Na me hoto me nyesa yare na im na no den. Che mkotran se na mka asem no. Ana omusa me say omudani dwen na wie amka se mi record no buya se magide nti me we ma se na hwe me ti me anka se magi si agi sei te me ka se magi enton ba ako ana ko so kreti na akoko ana omode e ma me na me ba no so do man ska odwan ba ako na ska treatment teche no akura yin bajan ti ska na odwan ne so nti anyi na digi ska je digi ska no ska no ska say pacho ko yes ska say ko 7.5
nti maybe na mini insurance na me di 800 ko insurance ana me di for 600 time ya nhwam anyi for na trans cancer asem me pa cho me po for panyifo ahwen ne panyimfo ana panyimfo sesei wo hen na de wo hen na kasa ni woni ho na duo ni ho papa ni ho a osi na nan no na mo trans ye kan panyimfo na trans kan se akora wonya mfie du a obi afa no ye trans ya kan ya je kan say empata ama akwala wonya mfie du ene wo maame no omo so way akra nti omo transika sem ni ya omo me da akra na ko hospital ti be kan sem ni ye no so no akra no obia enfie no amfeska me do ko hospital e kan sem ye no so nkra na omo nhwe nkra no seska na no so de didi ma seska nyina ska bia ni ho ye di to de ne kra den e fi atu ku e fi rise wo jini de sika so ko feska wan na be ma no way be ma no mama okunu krum asem ni si ye nti asem ni si ya na ye kan ba na ye so ne mento kwantokwa na me ka che nze mi hia ni fi na wana ha dan mi ana me ha me dan mo be ware wo e ba chan mi ana mi di mi dwan kasa nti oba ya no ase na mo obi onyi wo ya menye ska me be hwo bi sika krom nyina a hye se die me ne nkwa ni di kra den hey Ewiase pa waya wo ade ba che dabi onu awu miemu ba chan abusuan nim no pa oya me ne ko mi krom ama abusuafo ni asema si ye wo abusuafo ate wo mu nim mu abusuafo le mi nua ba ko onu ko man kan je no eche na obate no wodi matem woyem pa na mo fa umma mo fa ba ko firi enkan e bae tan mo fa ko na o se ko mpre ma en kasam mu nua to mpre en kasam na mo se enam se de bo no nti enam so na ko fa sasa na bae de so mo kana o mi bibia enti me yan try and receive in Sabekana. Angel Dominion International Church in Kancho Prophet Joseph Mensa akwapa no kwafo the Bible yin hwemu ko bunkunku ni fa no aka ho nyina kyerɛw amane bia da so asase so bia wunya Prophet Joseph Mensa akwapa no kwafo beboa wo you have no amane nyina fɛ wo simple fun wo da so abra wonyin fɛ wo paso tu kwa akɔ enye yie wo the angel protection oil de aba Psalm 91 Psalm 23 wo boa okenka wia na de sra do be sensi bia na esi wo abra bom eno na nipa nyina agya wade boa onadwuma sɛm a ware sɛm ne akontom nsɛm bibia timi akoso Bomodia na fa oni kire Nhyira FM security checkpoint to Benya Central Market main gate to Benya bi ho so mama o Kenrade asem Mr. Peter Enim and committee chairman ono so fumeso akwa onsabeke make out say Angel Dominion International Church Kumasi etimetim Mas Bola Junction wa na papa odidwuma enya asem keto akwa na Accra amasaman Stadium Junction ubenya no ho saa na Kumasi nso etimetim Bola Junction ubenya no ho saa na nkoko Trado Salvation School so bin sabeka no ho obetimi afre ebra opedu o Germany omo number ni 0696560963 anasa 015213643442 anabetimi afre Prophet Joseph Mensa ankasa no no ankasa nso di nkomo wona homa yi eso 0554779559 ana 0504604122 na obane de ni odwan eno no na esum sika sei meba odwan de na 3 million na sika nso 3 million account on de na 6 million na me so me de na omo pata na odwan baako eno omo pata na sika 6 million 3 million enti na se papa na gitu mu se one ne banada ni e kan on kan kro echi na o se echi na kan kro won kan kro me bra se o ka se o pa ma cho fun so se waye ansan wo ja to me se waye ito panya wonya mfinsia aduasa num ne akina timi ne akora wonya mfie du adam pre mako 9 awaje atum se waye ba chan Ewiase be mu ne wo sesi Ewiase be mu na ye wo sesi yi mama obi kakra bi de obi nya ne se omutse se obodi asem no mpedefo se omaje betadwai na sika no na odwa no eni ho de omu ye ne sika 6 million ene ma se obodi ye hye na se ese odwan sika de odwan no de o manfa ama no no mu ye odwan sika omu ye ne sika se wa akra ke 20 million odwan na 600 Ghana cedi no mu de man no sanity Nhyira ba center se men kan chawo se yare pa te se malaria de wode na dura ba enya asem ketwa kra Nhyira heba mesha
obua kra wase malaria yale no kai na eko afi olusu appetite untimi ni di utadua no wan wonum eye obasa utikakra na wosu uti wase nyadua heba mesha untimi ni di nyadua heba mesha malaria nyadua heba mesha obua wase general body pains ni pedua wote ya woda na wosori afiketemu ana empaso ana ye denden dia ma nyadua heba mesha anu odin bra na yemfa entu yare asema ho nto obetumi afre doctor na ba bia ope bia to anadodo opetu ba bia to no bia benya bi ba opedodo to doctor number ni 0558 565890 ana 0270 417669 0270 4176. No. Oh, you are wonderful doctor. And now you Dr. Wonder say aka hono. Me se na se am me ko hɔ ne nipa bu ebu fa so no. Wo ye adwuma. Amen. Prophet Kinsi Jenfi. Everybody na me so the oil in one so be abedwa so power spiritual protection oil. It did to manage juma bono. Bra adwen so also bana beje oil bi na so de kobo ho ban so wa bruchi wa control mu kodovu Nigeria South Africa any country awa ohia bambo bia no betan beje oil bi especially obi no me down so e frage bi se case na ibu he di abusuan so obi won so di wa unipa no so ohia sade we bi so de bidware 14 days we di dware du won so mu dware ene nkyene abodi ni bi di dware pe yare di kuru ina ba bidwane niam Bible mu nsem ene niam tumi wo mu nyakenkan egu so ene de oil a boban ne nyame nam maso nam di adanse tumi za for se wo Ghana ha wo aburuchire wo control mu ne o mamman so a soma obi na wo mara Nhyira FM oba ne sabeka bi anase Accra Agawuli ho nuclear station wo sabeka bi anatachi mai Thomas on sabeka bi anakumasi all the frame number they go on me number so go screen as a frame e bia opebia meet me post studio bro or Canada or UK or US or Germany any country I will be panyimfo atena say sinkunwama asemi in fact hono ya dwene wan enti ase yi ye pese ma police fo bam if you say the asem say party akra wonya mfie du na panyina timi na da mpre nan so waje atum sampa ne na da na ne nyina eche koye say ye patakura keto wo mfie du ye ma no odwan ni ama no can say 3 million e de aka ho na maame nso ya maame nso 1.5 na wono nso chese asem no kra anything na mo hwa kra ne dachi mo de ko hospital mo maame akra no na yare service et say mo de ko hospital what the hospital pajomo ka so minister obi amfama up to no mfama ti akra no be samre inquire sabia ma doctor hwe no say wonya effect a bibia si ana bibin si ye pacho de bi mu asembe ba de bi pacho obema no ukuru no ne be ma no size no amanfo busa na ebi se fise no mu si haye bo mode na boy omba so mu se akra wo swa na si swa na ukuru timi mpren nine san pacho ye wo small size any wo medium size any wo cause no the large nti pacho small any wo medium any wo large any wo extra large adaroma wo de boy pacho de yin bia ketwa mfimfini ho ne ho ana kese na kese pa ante brane yin komo ana ni braba wai manfo ni abre pa o mo ha o mo peso mo pacho enso sa bi o ka se enso sa won che dan kan pacho esu ana esu kakra ana esu pa ana esu size just small size pacho no ana no peso mo ti se be ya be bo amomo Nhyira FM 104.5 and we are den nana ebi asam ne da ho no munwura mu na yenhwe de be ye no na yenwie kwa homa no so sisi antentem Sagana ha de mra wa ha Nhyira FM obi be ma bitimi bu oba bi etimi ye na adwese wa pa no ho wa fa didi amigide se ebia ne ye daada wa mra wa ha mra no be ya dwuma de sa to so bi emu ne se wontimi mfa ho ni sa sakura we ya wanya se enfie du afi no ko enfie du ba ko me almost 50 something kra me wontimi nka so obeya me yakayaka de no afa ho adi woni mra ne ebodi emra wo hwagana ha emra ni ha o emra ni anamo masamba dia emra no wo ho na ya dwuma nokre so eto me de bi abobo ba ne papa but akra no esha omuro ho na na
na me se emra be ya djuma o de say enyi so menke body bia na menke bufo bia won start no ngoni but me ma di bachi wo kura betimi aye me ho oh yes na fi akura be ma wa ha Nema wo fia mama mutimu bu obi apa no ho se ma fadi mema wo fia jeza woni enyi enyi nti wo mu hu enye hwe na we die ne de entwati o de enyi kwade ma wo bebre eti ko hospital o ma cha the way be aduma be adwana sakura we ya agro bi poa sabe wanya agro bi poa panyimfo hwe mfie duo fi no ko mfie duba ko na wura for dojima na uni ni parent wura for dojima na watimi akofa odwan sabe media ba me sebe nko ensu tanyema wo me kuroti kai nya wo so ne akwadwetwa nwan akɔwe hwɛ no ansi fie ho wada eti akora wa ya atimi aba sase sebi ona na obodo nsa agyehya no ho na ni sawa ubema wa fana nkasa wadi nsa akora no wadi ni de na mi so odwonso a na atwa huro odwonso na atwa huro se ya so odwonso so ten odwonso twa no atwa omusu ni ska no mo de akɔ wase ho doctor tokro no mo abie so Desa to subiem. Desa to subiem. Desa maame no woni aba me hoda o. Ade na maame no ko wen fa na adwenem. Na we bia bi boy. Enye ono a. Ehye ne woni awonka. Ehye ne preko ba na fa na adwenem. Medase. Eti ade bi o ho a we nye ewodwan ne asam. Ese ade no ko na sempani mfo ha ene wo mra wa ha. Okay. Yansum ni nkofi kasiam. Nya hode mpanyimfo daka. Ntina nanom amotena se. Ewa agura bipua ene owura kodwo jima. Etena sesi nkonwa amoji wodwa baako. 3 million to so ma me 1.5 kosi 7.5 akura na yare sade mo anwene ho no. Assembly bo. Na na munyina yie. Papa sante enti o sema na afie kwa kosi. Condem. Safu. Me huni se mpanifo no. Adwene nye adwuma saa adwene ne nye adwuma dabi mami kan ko bi ntia o mo antia ba ya tio unsa min kasa sei da sayo mo ba ana 10 years akora me nyini say that time kan onya 10 years dabi tienio because I hwe say akora ne kana na hwe mami no bo odua ne dada na that time onya 10 years na sayo mo ba anaso mo nana o mo betra sia ka say yaje odwan yaje 3 million yade amount ya ka asem no nyansa ni mo nyansa o mo a o mo nya saade no I tell you eno mo nyina akora ne da ate ho some penifo no mo tra so no yade o mebara say no ma be check the encho mo yesa because I was saying come dey akura ko hospital na doctor hwe no man some years she say onkonya problem bia bio o ka sa mi bisa na sembi be ma no so le o so timi bru nsa say tam look at you akwa ya kwa ketwa no bia obro yo be onya data no onya 10 years no obro ndi obeye because my many chesa na che enti data no onya 10 years no which is 9 years I didn't know yesa na kromu pa empanifo matra se mo so say yaji imported dwan ade amano yaji 3 million de amano na ona o be sa de no ana o be sa de me da se so far sate ene wo hiti mu hiti sada mama se wa nana se wa bonsu wo Belgium o so share live na o is very interested o say apply nka be tuni abo an kakra no mama be kasa na se wa ampafo kakatu chuma o say o pesa o bo akole kakra nti nana e kire ne be di nkomo ne ahwe se mama ne be ti ase na etini agya akra ma na otimi eni na atena afi nana mansa Kennedy o edwoso abrewa nso say o wira hope enumre papa wa asema esie no akwasi de ebo ho no intio Condem kwasi mami yo nse yafo de bia meka kirefo se menka se yafo na wo kirefo ya ma wu wasan bia na de number basa dika yo hu o si didika wakasa wakobodua bia ma tsi woto ne de nti oba ha pa ye ono ankasa ne ono amu ne hawa da no so no dua na okoboy no obo no kwase dua am wena hu no boy se ko fiji ma de na ta obodua se omo bebia sika omo bebia sika busumini ngun se nyawo a
Chezo odwene ho a wo dua boy ase se de akufiji ma wo se fu no dua wo ankasa wakobo boy no so susu yo ba ai no amani sika ususu yo ba ni bi no amani sika anu ama osika ni bi na bosum na nya no na bosum na ankasa atani aba wo isi wo so hunam hihye wo so oda wo na wankasa wo problem eno da ho no wabodua e abbo wankasa wo hu dua bato wo hu de to su tu akora ne de no nananum e ka asem no o ma anya de because akora na pom de na ye first yeah say nananum no mo tena asem no so akora no e bansa no 10 years obetimanya wo hawo pa nti ya hwehwe say onya wo hawo bi firi na se wo ana problem bi tu no a enanan nananum bi ka akogye nananum anhu eno ana ye bo abapa ne ka ana mo die huska ana ye de mama mi ya de 7 million she o mama nsem 7.5 dia na wo yes eska no adan wan fa kra na nko hospital ses kana wo ji ye no kukra na sama no so asa do obedi kra wanya obedi kra no wu 7 million na yeska na se so nya no so appointment na ko bedi di se be ma na ko ses kana be ma na anya sa 19 ka woni dia na be ma ne akora na nkoda me anye mpata ama no ati if you obanyina sa tam de na be ma no ho no obọ ko homa ma ne dibi se se aso de be ma ne ko e ba sa no be ma na firi ho ana me chere se wose nye papa enti kanu chi ko ni dia na obedi di en de a se ni automatic 87.5 750 adan oji ye no wan fa akora wi anko hospital ana so ye point adan wan fa akora na anko hospital skare di eshawo e so mo de bi kanu na watena ho ti adi na sei ama me asem si besi samre emre do say emfiema na abusumim akwedi ai wana me die yes e ka ukoto so na say ni busumi say ni ekwafe oh ni ze ma say ni mo na trashade so odun so na twa huru e na gro da so huru ejai na akura titata no fa zu nya 10 years 9 years 9 to 10 na also 9 years 10 years papa we know what 4 times wa anyare uti juro mo kura wanti ase osini ba ma sha osini ba ni wura ba ma ni sha masa ko si bi sha papa ebi o wa akwasi kura no na te se eni ampanyi fofre ni mpuma no ena ko si ai ebi wa ko si te se mpuma kete but on condemn ni nyina mu da bi o on say we 9 years die eti se kura no a ka o se bibi kakra because 9 years na ni afi kakra enti die course bia wo hu ye enti first day no wa hu bibia moja bia ma because mpanyin fo kura na ye bi num kura na se jaman so ni eti sirisu twino o twi twibone a na ye bi kura babo se na ntia se se na no ani kuro ba e odwane ko shem na ye bi na ntia betisa eniema bi be fa ba bia ma afi ne na ntia betisa na yes still na we feel bibia wa na ntia no ma bibia ha no a eno si enwa pa ko se ma so funu hwehwe me ye hwade enti bi da besre se ebi ahodi bi wo ho sisi e betumi aya ana bibi wo esi ya akora no first yenye mfamo akora no nya na pomudi ya faro de ko hospital ya say onya problem bia problem da ko so onya adwene mu bibia mu we yurade o mai do mo ha adwene we je papa no ba ko si anya ko si me zambre no ai ti fa ja ka ba go akora batar be o chiri be bia ju o asa di aso na du se akola bia shan mutie o mo fra ko ni ma me ho ti bet se o bibia ati yem pa kora na pomode no first okay enu wie ni nko hospital ni nso eye bibia ye okay a then anama fufu bi wo ho esi etu na ehwe papa na chi kwan na na mo mu di sa asem no a mo di sa skafia no de ma akora no enso se bia mra kwa bi wo ho eti so ande mra kwan wo ha ye do be fa so e da se de ma ya ne se ya do ma wo chwa ma me no nya ne ho kama na o mra me jiska no fa no ko asama hospital ye da se na SDF no ene je se Monday na ye da se memre da o mo nya dwu nti dwada na ye bi se ye dwada o mra me jiska
sika no mfa no nko ayaresabea nana yɛda ase pamo ne adwuma pa sɛ amanfo bɛyɛ mmoasa anyɛ saa akora no daakye bɛsɛ yɛnti agyama nso ɔgɔrɔ na afei yɛnkɔ ahoma no so na yɛnkɔfa atiefo adwenkyerɛ ɛwɔ 03220835818 83582 83583 83584 ɛya edika akɔrɔ gye ne hia na mama kai abranti bi no kɔfa ɔba panin no ne Condem story de ba ko beto okodu honum abranti no wɔ no ho ma me hu ya no safa na tara to twia ya baba wa kra me mentima ni ade ka sisi me abranti na o to be problem ezo ma mbre wa mo na fe na obetima goma meje ya obani di bam o de ache o de de ko gane o ko be wati mi ababa wa kra mi ti ni de tia amo fu mi abra me de da o de de baba e wa be se be pepe prame but ma would have to be you ko sha ba bi ya bi mu se to ka se ya me ya excuse but o sha go ma bo de yes ya mi odo na unse ikrum kitwenum nana areho asamba gantua jai maninka ene de bakwa yedi ewu great sesi akomedi ni pan me ko emrani ene ni kotumu ai be manene tie anasen kakra ba na tie ni se ana me da kotumu na bomu won be to dwana mu adie sesi so wasane ne woma yeah edi aduane ene nkra ne bidi sa pa man so odi boni a onwene ho me edu bia nkola se ofo mo menjo mo amenti ase ene ema ni biebu sisi am no tuwe unya 10 series a obenya oba ne nada ade tine so ko fa akora ketwa ne nada unya 10 series 5 series 5 kra benya bi eso benya obenya bia da okọ ebe ma ne ewo no obi akọ no pe bi kra ne ade atwib ese ne nsuo airplay ebi pe bi kra afa wonya bi obi nsuo to ese bi o se dem won mi no ho so ne che o ma kra nkambre ya bu ba ka so kan ya so do yame iso baba iso do yame so baba de say one disappointed no I de say ni down so it dey be tina e mo fo so ma ko fa kola sebia nyaado akora ke to se ko fa ne koda when you akora ko fa ne koda yi o se eniguase aba no ase wudi e ko achiri kodo juma e di sebia ko sebia nyaado e ban na ko fa bi se abrom te ye bi mu se ya mini problem yeah excuse you da bi ma ni excuse we go for abrom na di ne te no ka no o go for some penina uni bonne na me ho na wa gi no ka so na ya bi na se de na asa akra bom ti so adia fa so e di go for penia na ni afia unya how do mike na wa ko hwe akoda sabia ko sabia nyaado mfiedu send pasa no woni ni pa akora wonu ma o fa dwumani bi dabi no di o fa dwumani su se akola de we de woni ni de tabi wa dwene maso e de na wonu ho akono a ema ni se dwene maso e ga ma so akono tu on se yara mo ko shansa enyen san bravo ni da obia wo so onum nsa edidi kwasem bia na oboa oni da ho didi sa da ho opa onum sa no bra panko je seka ba so nwane nya ho jina ameuru so chase highway no okonum sa ka so akola wankasa odishie na wankasa wudi akola na wusie ne enye on se na mo trase di asem eba omo hwe nyema ba mienu asem yensa okay ni pa no wone ne womba sanity di oba behwe nkwada it is a day come ende ko kotuma ma na behwe nkwada okay yen gibi bi kakra fama empatana onu se jis kana zo ma ne patara na nure fa o se ba ogu akra ntimi amfa na akwasi ke ntimi anhwa akra na yare sabia ho dwuma kakra afra nko oji kakra ya onso de twin eso mu ze muka o ka so 30 something years hey we dey say ahwea 30 something years what we dey oh woni beti ya dey do say ayane sa and the pom e ka ho pompa hwe
akola we enu no we etetie no we so da dwa me dan so de gere papa no di aso bi on ma petition sa we gere wa ko we gere o ko ma petition mu janyina ba we eti mami tewati woni mi ya ne duwa bi a akọwe na sam obi fo matwo ya meka o se ohiane na won nwino ohia we say so o se ofi akọ enkran o se 4 hours 6 hours ehia was 6 hours 35 minutes what do nkran mami so opa mani nyes kakakra na fa didi onye ise we no obesa sinde dem na areho se akola we no mu no we yesi we so ehwe no nemu mesere ne se be ma no kubetimi ka akora mu di kan hwa akodai na omo ma akora ni bibi kakra ni na nya kora edase ejama so ogoro na wote ne nkan ya wade be na yede ona omame na otwida na ehihye so na jaache yenyina ye bawura mu ho live na ye bi ba condemn ba ko sibo afo ba so for santi ba na enya na enya sam keto akra me rock clinic semen kancho say Sofu. Oh, Debbie. Ba. Rocket Clinic. Semen Cancer say Rocket Clinic Limited. Or Semen Cancer or the vein capsules. Edia ba na eboa papa. Bema ujunsa. Say into me meyi na fe bema ni mu yo ye nsufita bi die ni mu council so. Ana obi ojunso ntentem. Esi junso ka wa ni say ka ojunso nche odi shema na say yes me da ko anyu bema kra be say 15 times a day. We use so do cry pound be say tata dabi bomodia we have fair capsules ebeboa abotimi adunso fili timso adunso baye bibia ba ma hoto say from bomodia wa adunso mi yare ha amanfo be bre na dia dance o mi atoto bia ma na omo a bomodia ne phone echirim rocket clinic na omo obi na intumi mboa omo na be pakum nyasam kita no de pa was nnamu yare ze ebia wo no ba bi dadum ze wakofa yare obi ewo musa eno etimi boa sa na wontimi modwuma mpam nso no so etimi eboa pa ba nwo na be ma nwo unya bi esese ni pedwa na afi premature ejaculation bo the boss was sia pa jurududu na besene ko nyina ne se obenya pakum asiesie o amba otimi akoni mpa ba bi eto mu bi abekubia no onsa ebetumi akabi waso pedodo pa dia rocket clinic limited obenya bi Kumasi Alaba Abuabo station opposite Sika house afi Accra Adenta Pantan Junction also between enye bi ewo ho the patrol number ni 0244 183 230 0244 183 230 na bibia etumi ayefan agbebe herbal center semen kan cho so the mono soap and cream the aba cc ni peduana mana ye felde soap udwa na the cream so esano ni peduana etoso afi sample ni dwiba cross ye fro apropos tuase kra mo akonim kra agbebe herbal center semen kan cho say yare wa wodro biara utuase na obon aso ya diabetes hypertension typhoid stomach ulcer ninyina oye fro skin rashes so tuase kra prostate yare no obeyi afiwa mo nipa obema na tima ya adwuma yie pa ho bia emeda wo so oye ehwehwemu nyina bi scan no so twa ye physiotherapy oye bi obi bia ba agbebe herbal center no beboa na watimi asiesi kama ozefo ni chirem ewo adakwa jaache opposite kwamo himfie junction wa adwuso haya na mene dinkom Accra so tum laptop on sabe kan ewo ho bomoden na efre wo number 0550 677 681 and 0246 595 256 na Agbeve hospital in Tremor Tesitum enrich tomato mix bomodia na bra badwom pedidwa pa so koye aduane dia ene na jorof papa pa dia eno ne Tesitum enkwan papa pa dia eno ne Tesitum ofiri ho bibia ni wobium eno ankasa na odi enwanimu asemu ma se bi tebofra ne dia boni bi na dwum okosuko sua dia otimi odi first second third ofiri ho no nko ba bia ni nya se ne ma me de Tesitum ene ye aduane edemani Tesitum enrich tomato mix papa pa modern na you should be better herbal center semen kan cho say or the edro no abedwa so eboa ni padua pa ema hoden kese pa timi aba amonya de ye adwuma better herbal mesha was it malaria are no boa
ekokra malaria utuase kra body pains ni nyina be firi ho ama ho timi ato better GPC mixture and capsules afi eboa ema nipadua ne ho ye ne ananipa nipa atenka so honam ye ho hene udwu honam ne ade ne nyina efiri afi udwunso mu yade pa udwunso atenka se wo bre udwunso nkoyi a eno so eye better GPC mixture and capsules efiri amwa ko nim kra oso pedodo atwa kumase anase be bi etonu bia obenya bi afi so ba KNG herbal shop emrom afi Freddy Men's Keo and afi some heba obuase some heba enso obuase na obetumi enye biama and obetumi afre doctor number 0201 324 832 and 0244 939193 0244 939193 Better Heba Center Sibra na onto yere wana sama me catch yourself registered general department say me can show say ono na buy the tuni amana so register bibia kan me register bi wo baby and ni nyina afiri ho but registered general department office aware na wo be ware omo na register wo be company omo na register sorry omo na register ade bia ehia registration wo yemem bia no register general and ye ho adwuma se me kan cho say annual returns no ye ho adwuma so afibia wo file tax e ma buy also betu anuma ketenkete 25 Ghana cedis for every year and anuma kese so can say 50 Ghana cedis for every year na mum so wa metu na paneti we there and 400 Ghana cedis na abetua te bo money na channel so say okwakotua na afibia wo be file annual returns no na akire sampa oye oman bapa oye adwuma utua o tax na e kama Dr. Mensa backline Nsem kancho say yare bia otua ase stroke hepatitis B diabetes infertility afi bema won oba koko yare any fibroid nyina oyi afiri ho wo wate ne nkwaba mu afa Ghana nyina Dr. Mensa Dr. Wonder was oba eye kaso a obenya ne Medina obenya no koforidua asunyane takwade obenya no takwa sefi adwena se onso obetumi enya no oseme kan jo so ye adwuma fridwara kosi ifiada anopa no nso ne fa no ahye adwuma ase mapo no nsia saa na memenda nso no nwetwe no ahye ase kosi adwumre no nan bomoden na fo ne kirebo Dr. Mensa so ye ono Dr. Wonder na yare bia da so no ontu ase makotwi one Guinness Depot ene di hwe ne mu phone number 0245 958 768 0245 958 768 and 0209 500 273 0209 500 273 Dr. Mensa Dr. Wonder nyina eye enipa ekrono Franco Trading Enterprise semen kancho say phone papa fie no or the Franco TV aba boyi this water down 52 inch 1000 inches grobenya de amanya senketwa what the Samsung Alcatel Itel and afi Techno Infinix Huawei Alcatel ne de aka nyina odi aba semen kancho say televisions awodo nyina ne ho na abenya bi what the laptops aba open pen drive Toshiba no ne de kaka memory cards bi or pen drives nyina open bi abenya bi car chargers and phone chargers phone cases nyina Franco Trading and the aba edwas bomode na phone chirem wadum Babu Bazaar building adjacent Jaba House dum next to YF office dum opposite Mecom dum opposite Prudential Bank dum opposite Kofo clinic for Dr. Franco and Aboga Franco na the opibia on fama 0245 316969 0245 316969 and 0560 684 147 Boga Franco sibra normal Adom Pharmacy semen kancho say Adom no an wodi guso dum amanfo na wodi Nafa XV capsules or the aba Nafa SV capsules or the aba say boa ma emma afi dwunso a odwunso a wo bre ne yifiri o sa na oba esisi wa himfiri ma etimi kaman kan wo ho ebe yefiri ho na afi ama wa wo wisi ma be ma no hia what de afi na napa bitters and capsules or the aba boni peduan boost immune system no na ko tia nyare wa bi etese blood pressure ana say ensrade doro ni peduan bebre no eye cholesterol no eno eteso kra e reduce ni na ama afi utim say onya ofa hodi afi Nafa lady clean eno na mkacho say my mfie wo wisi na bibia etumi aye kama afi ubunsa ema enka bia ma sinsi obra ubunsa mamfa onse kurunsa mpa Nhyira burunsa ne nso bibia de yi kama Nafa lady clean bomodia nenya bi na intumi mwa baby etom ru bia KNG by room then here ba Ashtown Freddy Men's Keo afi bi here ba
Fumaswa taxi station fair doctor engine komo 0268 299 862 and 0240 981 592 na bibia etimi aye kama de ama ekwa ma no so na afi yeni nkomo kakra wi a na kosi ede de ho no ede abre na afi ya hu se yekoye nim asama asie no se sia no de akosie no se akwa wonya mfie du no opapa no one na da mpennan asenia ma bebre wona ho asenia ma bebre e wa akwa no ho a che se oni dwunso na ya huro puku wona etena se ka asem no ahonso ho asem e wo ho a se yetu wana mo ne hwe kwan ya de befa so asem we de enya ama ne nka kwan bia so ene na wotwe ye behunu ba bia susai wode bode ho no e befa I was a police commander at asem no aguna police commander na kwan bia so commander bete nya we de obetima ye afa asem yi ho etimi e de aboaye yenkwa ma na so 03220 okay yenkwa 10. Hello, good evening. Condem. Yes sir. Adizai. Nyame adom na so e. Nyame adom mum pago. Pacho. Oh nana pacho bantima boko de. Nyame adom mum pago nka. E de nyame ase nana entie we. Anyume de makodi ni kuma hapo for my crew. Oh okay. Ya kwa na enye Condem. E be ya mam. Condem. Nana. Nyame nim no kuri ni. Nshyira. Ide man so ma me awu. Nana pacho ya wa de be ne ko na wotweda. Ide man so kodi na wotweda no bra na yin driver be ja why. Yeah, that's nana nyame sha. Mo for my crew mun tini. Na yeni abe ni mo fa asia se maro. Ememme bidi adwama no koboa pa na yes ase. Oba Nhyira FM. We nyambra sem se pa no hu. Tete memme na news bi acheto bi so ne knamayada. Da dia pa na he nipa wo asasi so ayi. Ewade hu nipa mo na ye bi nyame Israel. Se ma mi hu nyame adma juada o medi kakra mfa nkwa yare hwe. Amonka na won short. Mama le. Oh, Mama Lady Okruna na nyame Israel. Hello, good evening. Condem one. Yes sir. Nyame adomo eye pato be maba. Wow ba. Nyame ba o. Original one and me to bomb bi bo na also open ya no nya hwe wate. Nyame send cause pa. Amabo. Platform this one. So platform this one because Condem. You ready ase. Inshallah Mr. Michael Ankoma and Mr. Samuani Miss B. Omina na omiti program yi pa nyamishron Condem. Sani mawe yakoso onse obra na nsin amotana ba ko bisem se nra akora bi ono so sa papa bia mfie du mensa na 55 years Condem odwene niam no bi hoa ye preach se nipa bi nko be si brade nanka Condem se edidire na so onye ba bi fanfa se kono obo betimi da fa be si bra enya na abu betimi da akọ Condem we dey na work and e mo police community e kwan bi e se edi nipa na faso bia no ye fa ne faso ne most men san so ne bra panyi da form china nyame adoma ana wo ye na yi na men cheke that's no we baba pe fi da nyame Israel papa to no laundry services Ashtown. Hello, good evening. Hello, good evening. Condem. Yes sir. Marie e jozo mina no nanta krabwa in bishop be ma ba na what is it mo oba de da wuro ma to da bi ye to da bi so enye e de nyame ase ovo ye bi mechia opi na ovo ye waye na waye kese do waye kese obete so kakra kakra ma mo ate na ma de nyina na wo me do so bi ma to ko chiao Condem baby amala mabudu so ne nkofo nyina wo bia o so mo nyina ya akọ mala mabudu wa woni tia me tia o ebusiafo nyina mo ya akọ na papa asuma making very simple ye betre tede mu nyina mo ka no ahemfo no nsem a mu tie no o mu yi na wasen ko mu duedue mu yi akwa ne de nkane ansa no mataka papa no kwa de dize se obema ko fa ye kan oba no tie ana bema ni so de bema ni so sesen no ni so enso de awum o to de awum ana mo ka ze o dun so a ze e twawuri enti e besre o mo bo be pe ye nya adwuma ayemfo no ebinum mo di asema mo bo be pe nya adwuma why na bi fa buto ye mo emra me da se
Nanta Crabo. Hello, good evening. Welcome them. Yes, sir. Welcome them on you. Hey, why did you so? Oh, sounds so far. When I'm in Persia, as soon as I'm here, there will be a life. Of Ababa on your noon alcohol. Oh, on Cabamage. In Persia, so far, Cabamage. No, Baba, I'm on to my friend. Martina Castro. Now, wait, why you're nimping. You who you are nimping for Mutan, some so. Almost Jayami Yakwa change, do I yes, idea. Dear Bessie, wait, your commander, maybe no pa. And you we're going to say a commander. Almost you. It was another more farm, most more your son. Oh, I never, any commander bedding command me. It's not a bell boom, but ten come on every come up. Yeah, quite a cosuaba. Yeah, the Befra, now. If I send your mamma Casado to Pa, but Yamacosi and Macosi Antonio Maca coming for conference. Chapel, so for down your friend of Prophet Kingsley Jemfi, poor man, was it to me Canabra. I will say we are more ya Sabai for do the grato pre, yet to war, Brabu, ye. Utu kwa kudwabu chikwe do baba Ghana yafa ma o yehwe enye dankata se ne bebo asesa beka obi manso akra die another bomodia nakope prophet chikwe na omwa abaresem adwumasem nkata sem nyina obebo wo na wode oye bia ba fe no dumja oil eno no nyasem ketwa kra ebo adwuma papa intintrasima efie enema bi ensaya ansa na wakase muhiyanka kope semina ni nkunu bi na emwa asemu eno so babuwa wona we konya we miensa otu fi abeda kese unya odumja so odumja cream ni bi abusu be kan wasem ede ama wo ebi ensha from security checkpoint ya ba obenya bi na prophet ya sorry ene fie de na nya asem ketwa manfo frechichi beda ho no mo chena ni kwasi ada ye di enum so asori be koso enu achi na ukwada counseling woni ni mienu na mdukutujabo tukutujum na wapo amane ne tisadia ya afakoda prophet Kingsley Jemfi Powerman na omwo okumase mampontin abaya resabia no echi ho a anowo anasa be friend was 0500550222 0500550222 ana 0243999796 0243999796 Prophet Nankasa number A0556949087 0556949087 Nakasa Amazing Training Foundation for see amount tier we know nyame ya adomo a baso den watching the ya no ana dwumade baso ye ba be kiro biodigester 3D epoxy and a 3D wallpaper installation so you bet your bar soap ahodo cake soap ni your ba be kiremu every shower gel and a liquid soap washing powder or bolo soap so any brown sugar ba kiremu biska wajimi 220 Ghana cedis. Second program ni the meat pie spring roll cake bread and a the cake so obechiremu banana bread ni short bread chips ahodo and afi bar soup ni so obechiremu bi alat semina ni de ka ho eno so ogim 120 Ghana cedis ebekoso Kumasi baby a Church of Pentecost wono Ashtown obezi asafo no na konongosfo ensuso beko Methodist sorry dan no ho ana mu kiremode wobe nkwantanan eno ya adoma bosume du ba kono ne de toso ngotwe kusi ne de toso enkono share so se bibi chiro so abefre 0244879355 0244879355 na ne mpanyifo akasa next video e asunsunu asunsunu atamfo ns kemis de dia badwa so 2% bi e papa anom ama hoto aba kai se dinie ba akope next pen asunsuru atamfo akwa wonya mfie mienu penenti me no achebuso ni nyina enchemfa pharmacy bi e ben wo no obenya bi ato na bibia akoso kama kope bi ne besi wiye Jukat Pharmacy
omakofa Brenex syrup ediaba eboa akora na manadwe no edayie akora de behuna de asua de am yakasa akora nadwe mu da ho usua de ehunu Brenex syrup ebuadwe nim eboa akora no omega 3 ahyemu ma ye 3 omega 3 fatty acid awum enti eboa akora no ye enu achi wakwa kofa eye eduba akwa by friends Kiddick syrup enu so eboa akora no akora wo ba na aduane a wonni ma ne bi no no ebusu immune system no mekora ni pedua ni gina so ne denti akora no mu a obodo num se ton eye ma efira akwada wonya busu mi sia kosi edu emienu upebi ato a na wokọ Osons chemist Lancer chemist Doni Pharma na afi Abme pharmacy na pharmacy bi ebe wo nchen hwa no 0244 560 296 0244 560 296 na woni mpanyifo akasa nyame ya adom obra outdoor ebaso busumi ye womine de tosi de duasa ebako ebaba so tepa titepa fo mo ntwen yen mpanyifo titiri ni ntiri MP ene eye na hemfo omu nyina beba na dwumede de abehye so na kama obra at 1 cheno so se ye babontin a ye wada ebei ye da enim ya no ebekọ so ewo tepa krodua na kasemunti monhye no nso na ebecha se no dunia pon no miensa enti mumfa ento ba bi na montwen ye ne wona waso mi de dwumede ebremu no eye tasty rich tomato mix fa ye duane na aduane ye dekeke Solak mixture was a asutwan enam ya de nyina eno anya edisa Dr. Solomon was bra the number is 0246 0245 616028 0245 616028 na no makasa Dr. Foku Heba Clinic was wa wojuso wa pema wa also diabetes sexual weakness and low sperm count wansa papa sister nikuru ono de alcoholism wa no sasa usubi hawa akono mo o pe Dr. Foku achi kwan a o what pechi number 1 the number is 0242 155935 0242 155 935 na makasa Digital Herbal Center for akwa find padi aba any say draw the aba no e be any Glufine Herbal Tonic no be stew immune system no ma otimi to TBD waduane mu ankasa vitamins ewo mu nti eno so bo nipa no wa wa yemre honam nyina yi week baba dia na mansanka Herbal Digital Herbal Center na wo mo emo ma wo yawo no etuo entwa Kumasi Amako Runabout or Bank of Africa 0244 596-532 0244-596-532 now no makasa Dr. Mensa Herbal Clinic dia yeboni dia ye moya dia bi di isansi no wono na agi the best herbal center year 2018 and the best herbal doctors so ono an ye de man no into ara wo hwa ya de bia ni ho so Dr. Mensa ko obetene te kotwigini zepu ana wo the number no 0245-958-769 0245-958-769 na wono wo akasa Next Ghana Limited woman akwakofa Yaz extra sanitary pad ediaba achese boama Yaz de onime ubusi obaby bosu so ya wa Yaz ya na na Yaz Yaz ani edeye Yaz extra long sanitary pad ujaso ntimano Pacho bosumya kontu engu hu mu aswate fayas fesisi ho ya bebo pa open dosu pumu a na odoni achimu ana so be frem panyifo e wo 0302 2359 294 0302 235-294 na wo makasa God bless Herbal Complex Dr. Wedie ozia ade friends ekuru a wako anko de ho na eso do niche ye kase yense kuru ya de ankuda woni timisa ekuru tu am wo chine ya fikra de abaifo kra na eso mbebo na no so enye no kure ko God bless Herbal Complex ombebo amani nyina no eto etwa ade amawo bra na ye bebo ama ni nyina to etwa ekuru na chese cross fabra afi ye obia opa wo nsuso oso o ma onefu abi onyemu a onyo kapre onyemu a na wo a brabedase
na fa no nyame God bless Herbal Complex wono wo Kumasi asokwa obenti 34 edan no ekiri ho ano wo ne number no 0508 850 293 0508 850 293 na no makasa Nadum Herbal Center woman akofa nafa Herbal capsules ediaba nafa capsules ebro papa mo ba se bo ahimfie o hene be ma mkeka wo ebebo toase nafa bitters ene ne capsules so ho no boost immune system no sabua reduce high blood pressure and afi cholesterol o pebia to akọ nafa druba ko ka nafa lady clean sa nafa lady clean enu de sisi oba oba sabe wahimfi ho mu twayopo kama ukọ pharmacy bia be wana Herbal shops bia nso a obenya bia to 0268229862 0268229862 na wona mpanyufo atwetwe enkomo Charlie Ginger Liquor eno susu dwase friend say ebetu abo bia be do sade a usua preku ene say yenim say Charlie die eyensa na dipo bi ka den sa we ba adwaso Kems Multi Beverages see de atadwe akakaduru eyensa wo mo na ede ba ya ansa na wo mo aka nyina asua ede aba adwaso epacho entrase enkonfansa boni bia ma otimpa o Charlie Ginger Liquor ebetu esa papa numeri 1 eno no upebia to na akọ na hinso obe atonsu Ramzia wo number no 0246 955-678 0246-955-678 na no makasa Charistic Ventures asa obushi di asa Charistic Ventures for akofa Zahara mixture e dia ba ne G capsules wonya bia ebebo amanam yade bia no edure be sama obebu asabu hunu fefefe sebe one no kuhia na mu ampacho enkoye kura not kope Zahara mixture ne Zahara G capsules bebo beba bi so hunu obo na mokutukwa ne be ma emose enkaba kusi kona kopebi enam yade bia be yama fo be ma agina so kama na mu be ma no emre na ntimi wura me mfo mi wura uhia Zahara man capsules eno susu de wunya bia busia enya sam ketwa be ma ubedide amafia krokro ukwa pharmacy bia ne Herbal shops benwa obenya bi 0246348334 0246833483 34 0246348334 na no makasa yadu na yebi suo kwabresuje na suo ye enyasem ketwa na sanko ha no bedi enyasem wasasa de ke kra wonte de hye na so no utienum aka baako aka ediem ya adu ediem sem kra ene wasasa de be kodi asa enyasem ketwa yansan fa course kakra wasa kese de be kodi asa fo di asa obeko di asa suo kwabresuje si na bia ni padu no ana be hyebo eba se na naboa yen yesi kasem ye djuma sem yen kata sem enkoye na esu afa nice way bi so na waboa una manu anya asase de obekwa akoto akokobuku na esu di good abehim ni nyina yesu kabretu je ni djuma wodie ni bino no na ye bi esi abodua ojo ba bi enye fabra no nane emfama esu bia na obetima dane e wona so ye hono na ye bi wa agona asa mai obefuka Dr. Mensa anase KO na ne number no 0243 134535 0243 134535 anasa ne WhatsApp number no eno ye 0557 667 510 0557 667 510 na one na yebi esu kwabresuja tweko na WhatsApp ndi e pa chow hwe na wanko twere bibia o taxi koka bro focus ya bekan wade jiso da beba no bekan kasaguso o kasaguso kunkuru ba ya nya respondo na fe yedi mu aye e dia bro na kosi buafo kosi awon fe erade atorubo ase ehira no na ora ne ho feyi na ne mano na me dia na me de ne bana ne mano ho fe chen no kosi ho fe na ne mano mu ne manza me nya me ehira o moja aye se de o mu na epia eno kosi mande no kro mu fe chen ewurade ai se o de no o heza o bei ni ago kosi kanza mzao
Edi besa kwa ma so ni bebe bia wo ese oba ho ye fa. Oba ho fa che was are tena. Ya san so afa kakra. Dikin Samson of Fairway Ministry was so or share live for Spiritus TV. Sister Teria Oton Sobolo page number 2 so share live TV so say akrana sam you are hu pa. Elder Bismarck Sifa, Elder Bismarck Sifa so share live on Dikin Ledger Sebonsu afi Dikin set apia munyina mo so share was Spiritus mo so say akrana sam no ya hu ampa eyo bia ya inspector Botwe wo konongo o say asem o say de famra kwa so ye police ni nto de bia no wo de mra na ka accident taxi driver wo asante be kwai nso say ampa wo hwe afi twumbere ma wo ton kai wo be kwa run about nso o hwe life afi me ko trade na wo de match ya na busuafo massive papa bi e fe no fadade Father the drasto one day onya ko father the trade the over me teacher ma on wo baba ya fe condem wa o de mam se me nware no anti agene sentry o father the me chiao gozibo afo me ko father the enti afi oye obafia sa na frofi ma brana sister brana madam Edna o ma no eno munyina mo hwe mam se wa munyina mo hwe life afi me first born o se kojo prince also unti apo radin say what prince afi Ronnie senior and Ronnie junior munyina so mo hwe live rade nyemo kese pa aha na ye dwumade no awura no odin na de omni se ye tua na mo ne afa commander ne awe kwan ye befa so ase obetuma boaye na se de di gu ya na be de to ya amwa no yetimi de atoyi enti ye kon kra no yem se de ye befa twa to sofo ma chom yentie tew na fi yenko mo ya de mana wo twesende yenim se beto ato adwumadi ni so na ye be di ensem no beto ba bia se de to ba bia se mra bia da de beto na me ko da bia me catch us AK47 AK47 no se dru no AK47 producer kwaje na ro me usa meje na me zo bi zu kura bie producer je producer je no kura bi no ani ba se kana ja ya de AK47 there if you are we ajibi Mr. AK47 there masa be mo bia here aya bre ya bi ko ma no fa no ojo asino ofa asino de ofa do kwa tro fi mu ofa na oje drum da bia wo ofa no mo Mr. Entrance Emma we rebufu Entrance Emma oba bi anidi watem adura wo hia nyina ye AK47 baby abenya bia toye baby ba akopekuma se ya sei Nsra FM opposite ho pe na abenya AK47 ato number abefre AK47 so 0241 84 74 83 0241 84 74 83 na konde mun ma dia ba ko mun se e mema bebre e wo pressure okay ya the pressure dra ba ya friend KTK within 1 week oba check your pressure no na ba normal pepe e ya bibiduro bibia ni we kan e ya bibiduro enti number wo hia nyina ye 0241 84 74 83 0241 84 74 83 bibiara wo bia frame ya de de man nana tamu na so odefo my number na ye 0243 13 45 0243 13 45 WhatsApp number no 0557 867 510 0557 687 men test kasabu so namra Obaba Christy wa Toronto was so chia was we very good and your brother was say ofifi takwa e Clement on so ya takwa akwasi kasame ko ofifi ma ha ya kwa ya man so aye no obi amfane ya monopause acho mamenchia Mr. Bain one ba Rose man omo Ewiase na familia baby su di ni birthday ne Evelino or France okay ene na woda Evelino and sister Duchumwa ene your birthday okay ene ma me ba ko so ma Felicia ono so ne birthday
happy shop but I'm chairman mami Afia Brago sister sana trade yo yate nanamo filling station na ya cha pa na one ya mami adoma na mami adoma ko fiase ya che obunyina ko fiase boga one ni mama so ya che obunyina that's right we live back that's right they say you chia they just so pa so pa ya ready unity anti against for baby was you abo babla bonsu ni mama lady omo Denmark na de ke Thomas Church of Pentecost on Mr Mavis Barcelona Spain hono Moses ya kojo David Akumani kufi o Germany was what ya kufi so what ya na anti against ya jewa say me kan me chiaron pa na number of tumasi mpasa so number 2 hene do bia me share Condem nyame ya duma me say program we beto so da sane na watwe ya do bia ye din nyina bam Ewiase boga na abepo ahene so ni ho okay pay for the transit Ewiase boga ne banu no okay na abepo ahene wo tie ni a kofi djuma di maye goso na ese krowra no no di ho okay na tanku nya na transit na yesa di wo sei okay jo kofi be di djuma da senne yo ebrade ya adoma asase mo ye benya mo papa na ase ebrade nko bia ho me da wase haya ni adi besi Enti sese hayana me so na me gasa me wofa kofi jima ankwana kofi ase boga one bemen monyam for the oso wa by 3 hwere no do zapani pa difference wom difference one Condem pa na me wofa kofi jima in fact moja difference wom something na bi so hayana me be si dwada ko e be san so atrase na panyi for the nsem ho nyina de abro median evangelist Michael Ntwi aka Condem anima da se ne ye latest one enche December ya pa wontoma na be nu ofa kofi jima nko na boga jemu den nyasam kito de be siso December ya ade be pa wontoma nyasam kito me som our fire word ministry page number 2 ona me som obetimni me asom de bia obese oneme som fra obetumi abaya wada na mpaibo kese wo so bomode ane bra na yenso me chia sori manyina obetumi me asom wo ba number nini 0242836029 0242836029 and one me number ofra onsa ebeka me kosi adabra na yemubu nso na nhye rade den munyam me ka say grace gift brand adrono maame na osayare ma na yenwanwa no ye wo fa kofi juma ede ye ko ne de ye kama me ka onyame yadma juada ye besa so sinkunya rade nka ho bye bye. Nhyira 104.5.